shumayela sishwele bungwele nabalifasha ubungwele ngasashiyelwayo sisasho sathi umbekekazayo esokweni sisasho sathi ndoda senyaniso sisasho sathi uphiko makabemnye ungabe bhaka namhlanje usesintwini ugoba ibhola ngalamini uthi yehla moya ngcwele hey ngiyaqhatha singeleko sesinye kakuba uphi haqe ebona abantu abasemasikweni uyabaphazamisa ngokuqale babona ufaka ijoyini usiya empanjeni utiyathandaza kodwa ngamgqibelo bekungule obone utshwala uyabona iphezulu yintoni ebhetele ngawo kunabantu abangakholwayo ngoba wenze izinto abangazenzayo nabo nje sayababuthi sigazi ecaweni vukuka akangayabuthi sigazi leya Jesus. kaloku jongapha le nto indaba ingezibingelelo uElijah wathi xa kubona uba abantu bambakha wathi makiwe esibingelelweni kwamiswa kaJehova kwabe sekumiswa yesabhali kwabonakala ngoba eyona nto ithiwa yehlwalisa umntu komnye zizibingelelo zangaphansi kwaso akekho ongapha nangapha akekho mamam thatha ijoyini ufike esikhwameni uyahambe uyakontonjana kakhulu uyamijaphini kakhulu uyabuyalindiswa kwencaweni